Oh, like ayigubhu asiyisebenzisi. Why singayisebenzisi? Isigubhu umsakazi ngiyazi kuzozwela kozwa kwethu. Isigubhu isithwalo umsakazi. Asiyibeke lonto icaca. Isithwalo ngoba isigubhu siwumoya othile. Uphondo mina msakazi specialize ngazo la ekhaya. Uphondo nomkhulu wami wayelikhanda. Mina ngenza izinto ezazenziwe ekhaya. Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV, igama ngiyokwazi ukuthi ubusani ngwakamthembu bafowethu njengoba nihleze nazi ukuthi sihleze sinilethela abantu ababalekile empilweni, abantu abasizayo emphakathini, abantu abenza kahle nabantu abenza ukuthi nina lapha ngasekhaya niphile. Namhlanje ke nginiphathela insizwa izoyichaza because umelaphi wendabuko lo insizwe esiza abantu kakhulu kodwa ngithe ngisondele eduze kwayo izoyichazela yona. But asikubingelele sokwamukela kwiSelect Africa TV. Angibingelele emsakazi nabalaleli eSouth Africa nasemazweni onke nje jikelele. Bhuti wami siyabonga ukusamukela, siyabonga ukujabula ukuthi sifikile la esigodlweni sakho. Engicabanga ukuthi indawo osebenzela kuyona le sithe masizwa ushaya ekhwela sathi asisondele ngoba siyawubona nomsebenzi wakho omuhle kakhulu. Ake ichaze insizwa, yubani idabukaphi futhi sikuphi la isikhona? Thokoza mkhulu siyabonga kakhulu. Cha umsakazi lensizwa uBabu Xulu. Udume ngokuthi nje uBabu Xulu abamaziyo. Kodwa igama lami la ngempela nguXolani wakwaXulu, insizwa yalapha eShowe kwesekakhozi isigodi. uBabu Xulu kuyaziwa kakhulu. Angazi ngabala kodwa nje South Africa iyangazi. Ayingazi ke siqu sami ngokungibheka kuphela kodwa ingazi ngemsebenzi ekuyiyona engilekelela ngayo abantu. uBabu Xulu lona umfana osemncane owathwasa egcekeni kube ekhaya kwaXulu ethwasiswa umkhulu wakhe owayeyinyanga sangoma. Ugogo wakhe Umthandazi babesebenza ndawonye labantu egcekeni elilodwa kuhlukene igodlo. Bangasuye lapha ekhaya nje esho kwaXulu igodlo zimbili. Khona esakwagogo, khona esakwamkhulu. La kwagogo sihlola khona sihlolela abantu kwamkhulu sisenza amakhambi. Nalapha ke ngikhona kuseThekwini eParliament. Abantu bayazi bahlezi befika lana kusasa nje ziyakhala siyasebenza. Kukwagogo ke la ekhaya la endlini njengoba ubona ila sihlolela khona abantu. Nase esinye isigodlo ngenhla lapha kwamkhulu la kuphathwa khona amakhambi la suke sesiphakamisa khona abantu sesikhuluma ngabantu abanamabhizinisi osomathenda sesikhuluma ngabantu abaphethe eikhundleni noma abaphethe emsebenzini ila suke khona sesithi khona siyokucelela noma siyokukhanda inhlanhla egazini nezinto ke nje emsakazi eziyinjula esithintela abantu kuningi kakhulu kodwa ngithi mina umuntu odinga usizo akasondele la ekhaya msakazi kunezimpondo zenhlanhla esinika abantu osomabhizinisi anganoma lizovela yini nantu olwala ekhaya uphondo igama lalo uqeda inhlupheko ziningi ke ezinye zingale kwamkhulu. So labo bantu abanjalo abasomabhizinisi osopolitiki ibona esibakhandela lezi impondo phinde sibakhandele oluncane njengalolu msakazi ogaxa entameni. Ezinye zeimpondo lezo zihlukene ezenhlanhla noma ezezitha kuya ngokuthi umuntu ufuna olwani uphondo. Into especialize ngayo kakhulu la ekhaya impondo zezitha nezenhlanhla. Bese kuba ke msakazi nama product la ekhaya esiwaposela umhlaba wonke womuntu onganawo amandla okufika esigodlweni azosizwa lo muntu siyamposela ama product akhona khona isiwasho sithiwe isikhathi senhlanhla la ekhaya esidume kakhulu ekuyisona esiphumelelisa abantu esibanika imisebenzi esibanika imali esibanika inhlanhla ngisho abagemblishayo kube nesinye kuthiwa nomashwa okuyisiwasho samabhadi zilwane zichitho abantu kwela ekhaya umsakazi before sithi senza izinto kuye uqala hlolwe first of all nje siyakuhlola bese ekhuluma ugogo ngoba ngihlola ngogogo uye wangena ngoba ngishilo ngathi igodlo ezimbili khona esakwagogo khona esakwamkhulu la suke siphenya khona indaba yakho uma indaba yakho seyicacile ukuthi cha wena fanele usetshenzwe ngohlangothini la kwamkhulu sikuswa kwamkhulu mangibele usebenze la kwagogo sikusebenza ngeyiwasho umsakazi. Wayibeka iyacaca xabhashe ngiyabona ukuthi lento le isuke emuva kahle kahle lento le uyithatha emsamo uyithatha la ozalwe khona abantu abadala lento ihamba nawe
Uma iqhamuka ke lento xaphashe kuwena isiqhamuka kanjani ngoba abanye abantu uthola ukuthi bahamba bayolwandle bayothwasa iyasuka lento ikhuphuka nabo wena iqhamuka kanjani lento emayiqhamuka ngosi ziningi izinto ezenzakalayo uthola ukuthi abanye mhlambe into futhi enye engizoyibuza xaphashe abantu bayixuba lento bayixube nenkonzo uthola ukuthi mhlambe umfundisi at the same time uphinde futhi ulaphe okwakho kuhamba kanjani xaphashe. Wawubuza ke umsakazi umbuzo obalekile. Nemsakazi ubufundisi bukhona la kwaXulu ngoba umkhulu bethe inyanga ebe umfundisi inkonzo isegcekene ekhana manje sekhona ama-branch ayo mathathu umsakazi khona esegoli ethembisa khona la kwanyuswa bese kube seshowe ekhaya manje ke umsakazi ihlangana kanjani lento njengoba sithi kwagogo ekwamkhulu angithi sithunywa ubunyanga noba ubungoma manje lento la ihlangana khona iyahlanganiswa lento umsakazi ubungoma nosithunywa ukuze lezi zinto zingakhwelezelani. Ngifuna ukuya kulombuzo wakho ukuthi lento ihlangana kanjani ke nami. Ekhaya ngithi vele ngikhula kuyalashwa. Mangikhula besithi makuzogediswa amathwasa ngithole sengishaya isigubhu lapha ngishayela amathwasa. Kanti shuthi lento iyayikhombisa ukuthi ngikhona ngithole sengisiyeka isigubhu sengiyeka induku phansi siphakama lento ngizwe ngize ngicimeza ungathi khonto eyifu efuna ukuqhuma uyabona kuya ngokuya ugogo wami ke umsakazo bethandaza kakhulu nami ngithole sengiguqedizwe kwakhe ngithandaza kwesinye isikhathi ngithandaza ngigcine ngikhuluma izilimo igcina manje lento iya ngokuya ikhula nami la lento iqale khona ke umsakazo ukungihlupha ukukhombisa ukuthi cha ngikhona ngiyaphila bengisesikoleni ngifunda bengithi mangisesikoleni umsakazi ngithi ngiyafunda ngezele ngilale ukulala kwami ngithotha uthisha umphambili lapha ngitshelwe indaba yakhe vele kukhuluma umuntu ezindlebeni athi yazi lo mama kunje ngikhumbula nje ngifunde eprimary nesinye isikole kuthiwe kwajazi ngapha ngakithi umoya wami waphatheka kabuhlungu umsakazi kunomiso wahamba emhlabeni lapha ngitsheliwe ukuthi angimsize kanjani ngokuthi ngangisaba ngoba uma umntwana esikoleni awumphapheli uthisha ngento vele nje isinomi kanjani kwakhuluma umuntu ezindlebeni kimi wathi thatha umuthi othile lo mama uyagula umphuzise wona uyangizwa umsakazi ngasaba ngathi makudlula isonto ngathi uhambile emhlabeni lento yangishaya ukuthi inkosi yami ngabe ngimsindisile lo muntu manje uyayibona ke lento umsakazi iya ngokukhula ngisesikoleni ngigcina manje ngithi ngiyafunda kusafundeki nomfundi nje thothi sihlele edeskini sengitshengiswa ikubo ukuthi omunye angambuza ukuthi wena uma wakho wahamba emhlabeni kodwa ehamba ngendlela athi awuyithatha lento ekhuluma uXulu uyabona lento ikhula nami esikoleni ngiyikhuluma ngokuya ngithandaza bengumuntu okhulekayo ke mina kakhulu ngithandaza ngilwa ngomkhuleko lento iqale kancane until mangisesontweni ekhaya ethi umkhulu noma ugogo athi ake nikhulekele nawo amanzi ngoba ukubona ezayoni sina sizayoni amanzi abekwa lapha phambili wonke umuntu ofuna ukubusiselwa amanzi ikhehla ngoba beselidala nasisalukwazi bethi ekhaya hayi ake nikhulekele nabo abantu abamanzi mina mangabamba amanzi omuntu ngingamazi ukuthi ubani obeka amanzi lapha phambili kodwa beyehla into ukuthi lo muntu omkhulekelela lamanzi inkinga yakhe iso isithunywa sami ke umsakazi sinamandla ngalendlela ukuthi negama lomuntu liyakhipha ukuthi njengamanje uphethe amanzi kaSabela uSabela unenkinga u1 no2 no3 bengiwabamba amanzi bayazi bengiwabamba amanzi ngithulwe nayo isikhathi eside kanti ngisalalela lo muntu okhuluma kimi bese ngibuza ubani usibani avele ngithi wena kunje buka njalo umsakazi angangeni lapha entwaseni sisakhuluma ngomoya kwesithunywa la ke engifike khona umsakazi sekumele ngingene entwasweni ke manje lathi ikhehla no lo mfana unabantu abadala and uyena ozothatha wonke lo msebenzi asilikhulume ke iqiniso kwabamunce emndenini ngoba ngimncane ekhaya thina siwumuzi omkhulu umkhulu benesithembu njengoba nami nginesithembu nje nama amakhosikazi ami la awu2 okumadlamini nomamkhisi lento into uyabona umsakazi ukuthi ihamba ngestep lento sokuthi ivele emumva manje umsakazi lapha ekhaya njengoba siwumuzi omkhulu wathi umkhulu mayekhuluma lento kwangathi ngibanyamambana kwabanye abantu kodwa
ngokuthi ke manje seliphumile igama lokuthi vele umsebenzi kumele ngiwuthathe ayikho into engangoyenza baqala ke bangimisela izinkamba khona egcekeni ngazidla izinkamba sekuxhunyaniswa manje ubudlozi nobuthunywa ukuthi lezi zinto zingakhwelezelani ngikwazi ukuzenza ngendlela ngisebenza abantu ngendlela ngalidla ke iphehlo ngendlela yakhona ngaphothula ngaphuma ngaqala ke manje ngifunda imithi ikhehla lithi lo wenza ukuthi lo wekwenza ukuthi nginamabhuku ke lapha ekhaya umsakazi engithi nami labantu engibathosisayo noma engibadlisa impande engive ngimtshela thatha u1 thatha u2 mina ngangisawasebenzisi ngoba yonke into isisekhanda kuphela sengisiza laba abasafika ngoba nase kwi driving uqala kuyilenazi before uzongena e-steeringini so ngeke ngibabhekise ngithi nali ibhuku buka lapho buka lapho buka lapho ebese ngifika umuntu ngimtshela thatha ubani kuphuma ukuthi athi akhishiwe kakhulu amathwasa lapha kwaXulu namanje akhona amathwasa khona elinye lezongena njengoba kuzophela inyanga khona elinye elibhukhela uDisemba kuningi umsakazo okwenziwayo. Nginoxabhashe babukeli beSelect Africa TV niyamuzwa uyayichazela uhambo lwakhe impilo yakhe. Xabhashe ngifuna ukuzala mfowethu abanye abantu banezigubhu but wena uhlukile unophondo and igubhu mfethu uyawuthola ukuthi kwesinye isikhathi lezi kunezigaba zazo uthola ukuthi khona ihamba kahle kunezihamba kabi uzochaza impondo zakho mfethu zihamba kanjani ububi bazo ubuhle bazo ngoba yonke into inobubi bayo nobuhle bazo asingene le ndaba. Thokoza msakazi no like ayigubhu asiyisebenzisi why singayisebenzisi isigubhu msakazi ngiyazi kuzozwela kozwa kwethu isigubhu isithwalo msakazi asibeke lonto icaca isithwalo ngoba isigubhu siwumoya othile uphondo mina msakazi specialize ngazo la ekhaya uphondo nomkhulu wami wayelikhanda mina ngenza izinto ezazenziwe ekhaya noma ngihambe ngikhulisa umsebenzi kwezinye indawo ngokuthi nami ngifuna ukukhula kodwa uphondo msakazi ngalithwasela ekhaya egcekeni uphondo lo amakhambi ahlanganisiwe lolu uphondo njengoba ulibona msakazi le ngamakhambi awu84 phakathi uma sephenduliwe siwabiza ngokuthi ibutho lokudonsa uyangizwa msakazi uma sikhuluma ngelezitha nalo linemithi ewu90 phakathi enezilwane lezi zasendle ngikhuluma ngeinyoni ngikhuluma ngeimamba imamba uyazi ukuthi iyashaya iyabulala so imamba siyifakela ukuthini na ikwazi ukuthi umuntu uma egadla ithathe lonto uyibuyisele emuva ngisachazo lwezitha ke lapho lolu phondo lezitha bese lifaka amafutha futhi ezilwane ezithile lokuthi zikwazi ukukuvikela lezi ezilwayo engahlehli ngikhuluma ngezilwane zasendle mina engahlehli izona izilwane esifaka sixube nalemithi bese sifaka ovuka bonke ngike ngahamba ke ngawelela ngale ngike ngaya eMalawi ngike ngaya ngale koMaputo ngike ngaya ngisho eSwazini ngoba kunezinyanga engidlelana nazo ngihambe ngicoshelela ukuthi ngikwazi ukukhanda into ephilayo ezoshintsha impilo yomuntu lezi impondo zala ekhaya ke ziwu2 olwenhlanhla olwezitha lolu lwezitha ilolo engiqeda ukuchaza ukuthi lunezilwane ezilwimpi sokuthi umuntu maye gadla lumumatha lonto liyibuyisele kuyena uyakwazi futhi ukuthi mase sifuna ukwenza izinto ezijulile kunenkunzi ekumise kabi ukuthi utshele loliphondo lo uyaliphahla ulalela nakho nginenkinga ngosibanibani kodwa lokho sesikuxoxa neclient ngoba singasho nje ukuthi sokubuthakathanyana uyangizwa msakazi kodwa lolu lwenhlanhla ngoba ngisho ukuthi namakhamba awu84 nezilwane ezizona ezidonsa inhlanhla njengeke ngithi nje ilanda limhlophe njengoba limhlophe nje liyinhlanhla so sifaka izilwane njengalezo ijuba liyinhlanhla akekho ongakwazi lokho sifaka izilwane njengalezo ophondweni lolwenhlanhla bese sifaka ovuka bonke ngoba ngithi ngingahamba amazwe ngisuke ngifuna labo ovuka bakhona nabalaye emzansi mase behlangene benza into ibe namandla lolu uphondo umsakazi sengibaphakamisile abantu ngalo osomathendo osomatekisi obani abantu abafuna ama promotion mangakuthinta ngalolu uphondo loli ngisuke sengiyiqedile indaba yakho ngisho kuthiwa nizinkunzi nibambene kodwa mina mangakuthinta ngalolu uphondo umsakazi angivele nje ngikuthinte ngalo kunezigaba odlula kuzo uqala uyogezwa uyongena ebhodweni
phinde ngiqale phansi nguhlolo kuyahlolwa ke la ekhaya msakazi kakhulu yabona nje ukuhlola yona into engidume ngayo ukuthi umoya uyahanjwa la ekhaya ngoba lento ngikhule nayo from enkonzweni yokuhamba umoya before nje umuntu uthiwa la ekhaya sesimkhiphela uphondo sithi akahambe nalo ngoba masulikhanda futhi likhanda phambi kwakho angiyenzi lento yokuqukula ibutshe ebhakedeni ngithi faka mehamba hayi angikwazi lo mdlalo lo uphondo fanele ngiluthathe lungenalo uthula ubhekile ngithatha ibutho ngiligaye phambi kwakho mangiqeda ukuligaya ngilifake ngilivuse phambi kwakho fanele lijuluke njengoba ubona lo lijuluka in 30 minutes silikhandile ulibhekile fanele libe liqala lijuluka iyasebenza ke lonto leyo abantu abangavumi ukunika uphondo oluthulo olubabukayo lonto akayisebenzi futhi umuntu angangavumi akhela umuthi ebhakedeni kuthiwa qhu ephondweni kuthathwa inkosazana leya lapha emakhemist kuthiwa qhu leya nto le ayisebenzi lolu uphondo umsakazi into enza ukuthi libe namandla uphondo lekhaya lisebenzisa izilwane ezimbili upiano amafutha akhona nesidakwana lezi zinto lezi izona eziphakamisa leli butho silifaka phakathi nalabo ovuka bese uyayitshela lento ukuthi ngifuna ithenda laphana ngifuna ipromotion lapha isidakwana sihlehle upiano uhlehle uyayifaka imali uqabhashe bafethu ngihleli naye kanti Select Africa TV igama ngikwazi dokotela singayixoxa kushona ilanga siyayibona ukuthi uyayazi lento yakhe abantu bakuthola kanjani ngicela ubanikeze inombolo zakho no Facebook bakulandela kanjani ema page nakho abantu bazokudinga mfowethu ngoba sesikhulumile nje la lentuzaneni escreenini abantu bazokubona sizokwenza sure ukuthi inamba zakho siyayifaka lapha phansi bakufonele bakuthola kanjani yisho indawo la utholakala khona zonke futhi mfowethu senze sure ukuthi abantu bakuthola angibonge msakazi ithuba ngizoqala ngaleya la eThekwini ePalmet eThekwini kuPalmet Road ufike nje lapha eThekwini emarket uthi ucela ama tax ayePalmet opposite neNanda rank 12 rand ukuzala ikubeka la ezantsi kwesonto masube uyafika uyafona uyasho kuyabhukhwa ke la ekhaya msakazi njengoba ngithi nginendawo ezu3 engisebenzela kuzona kufanele ngiyimanage zonke uma ungabhukhanga uzongangitholi fanele ubhukhe ngiphinde ngibe seshowe la ngivela khona ke nala impande engangena ngisho inkabi ingangitholi uma ngangena kulwami wasekhaya msakazi ngoba amandla kuleli yagceke ilona ke egceke eliphumelelisa abantu angisho lezi ezinye igodla ibaphumelelisa kodwa ekhaya lempande ilapha kwaXulu eshowe lapho kumuntu angithola khona ngikhuluma ngabantu abasuka koMelmoti koStenga labo hlangothi lwangale nje bongithola ekhaya eshowe nendawo zokulala ikhona lapha kunamathwasa kuyathwasiswa kulwamuzi kumanje nje kukhala isigqulo kugaya umuthi umsakazi ngiphinde ngitholakala eWitbank emalahleni eKluwa e282 Smart Street ila uXulu atholakala khona eWitbank emalahleni nakhona uyabhuka ubhukhela ukuthi uzobe ukhona uzofuna usizo kuningi okutholakala la ekhaya ukhona umvusankunzi wala ekhaya engakuphuzisa wona umsakazi manje in 30 minutes induku isimile isifuna ukuthi manje ithole la engathola khona siyakhala kukhona isiwasho samabhadi sibiza unomashwa khona ekuthiwa isikhathi senhlanhla kukhona ikhotha yidliso umsakazi elihlanganisa owesilisa nowesifazane ukuthi bakho umuzi ndawonye abanye sebangibiza ngobaba wekhotha ngoba iyaboshelwa ikhotha la ekhaya umsakazi asidlali ushowcase la into ezala ekhaya umsakazi ziushowcase akuthathwa chance mina into mangingayazi bayazi abantu abenza la ekhaya ngiyakutshela nje hayi angiyazi awudlulele phambili kodwa nje la ekhaya ziningi izinto ezenziwayo uyakhoriyelwa la ekhaya futhi senze inkonzo sezempophoma njengoba nje umsakazi kuzoqala lenyanga umhla ka2 u4 umhla ka2 3 4 September eshowe le sinenkonzo yempophoma labantu sebebhalisile abawu30 namanje ithuba lisekhona ukuthi ababhalisele ukuze empophomeni la sobe siphakamisa khona izithunywa sibavulela inhlanhla sibaxoshela amathunzi sibaxoshela amabhadi abaphuphumelwa izisu shonelwe siyogeza labo bantu siyophakamisa inhlanhla yabo abazalwa bembethe nalabo abayizangoma nezinyanga abangasebenzi kodwa umsebenzi bewunikiwe ngenxa yokuvalwa abathakathi leya nkonzo ngomhla ka2 3 4 siyenzele bona umuntu uphatha u7 rand wokunikelela idalwa zakube empophomeni no 1.5 wonkanyiso yakwaXulu ila esithi khona ngomhla ka2 3 4 abantu abaphelele le eshowo kwaXulu kwesakakhoza isigodi inombolo yami msakazi u078
356 7901 078 356 7901 iyafoneleka iya WhatsApp bese kuthi ku Facebook page uzongena nje uthi Babu Xulu abawu2 abalandelene Babu Xulu stroke Babu Xulu uzombona uBabu Xulu lapha uzobona iposter ubone nesithombe sami yimi nje lo ombonayo akekho omunye uBabu Xulu menzi wezinto ngaphandle kalo umfana omncane noma umbhekile abanye bathi uzudeleleke akangena amadoda amsakazi athi wena yini umncane kangaka kwenza into ejule kangaka ngithi hayi ukufunda ngendlela ukufunda ngendlela xabhashe mhlambe kunomuntu ozothi lapha ekhaya ngixakekile ngiyafisa ukuyaxabhasha but imali anginayo uyakwazi ukumsiza umuntu then mayise right akwazi ukubona ezinye zezinto lezo ekumele sibheke sibabuzela abalaleli ekhaya umsakazi wayethu umkhulu wami angaze kufa umuntu ngoba kuthiwa imali ayikho lapha ekhaya umuntu siyamsiza noma kuthiwa imali akanayo sithi phatha phela kokukhanyisela omkhulu sekuphahlela ukuthi ukwazi ukuphila umsakazi masikhuluma ngokuphahla ngisho umuntu angaphatha noma engabe imalini asisho ukuthi umuntu ngoba sesisho njalo akathi noma imali enayo bese sithi akuzokukhokha umoya wami uyalalela kakhulu umsakazi yazi umuntu uthe jomba lomnyango lo ngisuke sengiyiqedile incwadi yakhe uthi isikhathi sini lo muntu manje umuntu akaqaphela umoya ngiyawulalela kakhulu omunye ngimlalele saphuma kuba ukuthi ngiyangitshela na amakhosikazi ami ngalo ngithi yazi namhlanje kuzofika umuntu onje sebeyangazi ke bona ukuthi angigeje yabona so nje la ekhaya ngingaze kugula umuntu ngoba ethi imali akanayo futhi la ekhaya okuningi umeqo la ekhaya siyawulapha sobuyisele kubanikazi bawo istroke la ekhaya siyasilapha so abantu abanjalo mabeze bezothola usizo nazi inamba screening sabo abafone babuza ama direction bazothola usizo kuningi singakhuluma kushona ilanga kodwa osingafinyelelanga khona umuntu akathatha inombolo. Ngiyabonga xabhashe ngiyathokoza kakhulu babukeli beSelect Africa TV kuningi esingaxoxa kushona ilanga but ngenxa ukuthi mfowethu senze sure ukuthi inombolo sizoyishiya lapha ezantsi nikwazi ukumthola uxabhashe usechazile ukuthi utholakala kuphi nakuphi xabhashe asibonge mfowethu kukhona inokusalayo mhlawumbe ofisa ukubatshela babukele emakhaya. Emsakazi akukuningi engingathi ngabathi ngiyakusho kodwa ngithi la ekhaya siyahlola efonini siyahlola esigodlweni ukuhlola esigodlweni u300 efonini u500 uyasho nje ukuthi ungicela ukuhlola over the phone sikunika ama details ukuthi umnikelo ufaka kanjani same time uqeda kunikela sihlala phe kodaba lwakho siyaposa ama products la ekhaya all over the world ngiyabonga kakhulu basakazi bamabahle. Sibonge xabhashe babukeli beSelect Africa TV iSelect Africa TV wena mawuqala ukusibuka noma uyaqala ukungena ku YouTube uzosubscribe uSelect Africa TV uma usuyachofoza nje lapha ukwazi ukusilandela sihleze sineinsizwa nje ezibalekile ezenza umsebenzi emihle emphakathini xabhashe mfowethu siyabonga ngane yakwethu sibonge and sikufisela inqubekela phambili siyabonga ngane yakwethu. Thank you so much bafowethu uNkulunkulu anibusise nomsebenzi ukhule kunina. Siyathoba kakhulu ngizobuya ke babukeli beSelect Africa TV ngizolanda uphondo nami ngifuna ukuba inkunzi ngizobuya xabhashe ngilanda uphondo yebo salute siyabonga kakhulu.